Rangbah ubodon Bynta hakapor baya Khun Hill State ban penyo ekajela Meghalaya bapura Rangbah AS Maulong ubalawan ban ajing Kyrshan ya Jingshah Thngan uba Ardent basayomoy namar ka jingpen sorkar ban penbet ya reservation policy nakaliang uni Rangbah uongba ka sorkar ka ban shim khia ya kamat namar kani kamat kelanang kiu kanang mixni bat kalong kum kabi kaban bamdu iki samla wat kam nakajai ban rio nakaliang uni Rangbah ula kentu ya baro ki minister khasi balada ki shim khia na kabanta ka bha kemiat jong kajai ban rio bakan ki shakman kidi ban shim ya kani kamat kabalak ta bha ya kajai ban rio shu ula ong bo chief minister umdai ban perkhat tang ya kajai ban rio la jong henrei ude ban perkhat ya kajelahi baro kawe Khasi Jingshah state dengan parti bodon jing dawa karo state ni mai dawa ngam keren ya kata keren ni ngam kerja kum bakalong kum makito ni ki ai menta ka status quo ka di benton but kani status quo kunci persiro kalau mau kalau efektif ka bangi daya sya ngina torit ngin dia keren kan tu ban penhe no ya ka khasi dia kota na margi labon kajai benriu jungi kamtang population ibadang mustad di kampung jungi ini keren kan ya kata ini kata keren pak yang keren lah kawang pak dapat tu roster sistem ke balong lor bala don apa lor don nasde hading sudah kalau bakla ring Yaisha ila Yaisha gilay banta mangi tam Yaisha bakila le kirang ba at kopor ting Yaisha wad ya kaniu ka day ka por ka ya menta ka ba na review no wal ka population ni galabon ubastat banang jingi bobon andai ya kata klam kran wara pa ya kane ban wara ya ka san paus lem swa pendak ka baduna kanang sdiu nam sdiu nalor bakalong defective menta kalong poisonous kalong kapi ya ka thungkam tungjam ya ki khon jugi kalong kapi te tadi dia menta kasi nang ni sekretariat kitpet akan ika pos aldi kat nuhut kiran khasi dia bagi garo oh undan tung garo Daven shim ya ka jing thung kam kat kum kan number of posts not the number of kada ki pe he ki jongi ti ki bala don wichwa ti ki don menta dalan tu te space ni kan ka ba dang tai ka menta ka status quo I want status quo bangane ndai ban pen he ya ketua da kabuan ra da roster ni iru ma perspektifle kada bakal lain retrospective election wrong decision bakal decision ke bala Shillong dari memang ki minister ini show benong khasi ni dalam bidang shame hi ka title khasi kamu pimdan moral support halani pimstan syukam mereka dono pimdan khasi masih syar, masih ay kata. Ada. Kisah balang api lebih kepesu api. Piabon, piaki, issues. Dong among ini, mereka ni kata hukun lom. Bantai kam, tray jam. Boleh bencu support 100, day tangga 100%, 101%. Beri ke isu. Naya pek han ni. Pek ya ka jai penriu. Kumba pek ya ka por bangi ngai state. Ni pek ya ka jai penriu. Ni pek ya ka jai penriu. Hak kata rukom ke kani ka ini seng mata ke pek ya ka jai penriu. Tu saya lihat kai film le mata ni dewan tai ka jai penriu ka don ka jaka ka ba. Ndai tang bong hat me riat. Ila don lupa harian. Tambah 4 jam. Ladakas Jingshah ya kena roster bukan penam yang ini baru yang ngam jelok pemangam kok damsai ikon kiti juga ni tinggal apa itu ya nak kena ni kalau wei kalau tak tahu kopi ki minister ki parti dulu kejon panbon ublai kejon nomi fi support ki dangdon mata ko bor ki persa ki sel ki crunchdan gede pateng bisa kedok ti fi bisa kedok Ada female tray yang ini isu. I'm not against or favor any party. I'm not talking about party. I'm talking about the judge benriu. Khasi, keren dia kata. Bangin access
Number one, bahkan long fair, judiciously. Kalau perkat Shillong tang satu, kena long fair. Ke government ketika ke Meghalaya berkuai, asyik pernah buat pagi bayar bagi ugaro. Buat pej tang kawai ke jat dulu jom. Kan sekarang pej bersai, nama rumah ugaro si besar, pej tang ugaro. Pej dah kawai ke, nama fisau tadi pej tang kawai jat dulu. Pej ke Meghalaya state berkuai, kau ni lay state layo. Katakan, benda khot benda tai kerkomodai, dai ban Thngan. Ban nom aila di ru banyak keren. Kam dai, dia ban aila. Banyak pun keluar. Apa kumnoi la state, layo state, le ada lenti ke badai, non violent direct action. Kami dia lam di Rangbah jadi Jingshah. Ngam juklet Nak mention ang ni kin ay from Shaiki ay pa Jingshah ba bring Stanley ba hoping nangka ini Rangbah di don daerah mingi dak lenti chepting to play panisdang dak jinduai nak temau ke shooting September mi wan skating ang ni abang ini na Shillong na di na Sunthia di doi tu Ramadan Antagi dek national hall nak kita hitam kumba isba ai volunteers santuru doi the way pastor Rangbah yung palang ulay pastor Moore Wilson lalu bani sawan ang ini piketing but will kalalong successful yung state layo yung tangi tim dahalo kata jibili yung fish pang kani reservation awal na ikra ni kiway ka saukaw iki garo saukaw ini what nabastang ru galong defective Tangong ni Asia, ni tolerate. Namar ki nong ila jumi pa hill state la say ki tu ko por happen le do kan ni bakan ya bet ki AKA. Kat pun bijinglong ko por. De ka Shillong normal kunto lapi ya ka na kan number of posts. De namanta ha kan ni ka roster re kimpes na number of posts. Manya bet ya kata. Fix kata ka roster system ka bakin page na kakada. Semua bentak ke kadar nomor semua bentak ke kampion kita itu kopes don garo ne don kita tahu garo temu jongi gitu to bari kata ilai sanfus dan menjual retrospective effect buat ya ada dia kita kami kata bagi keren dia tong ini keren yang baik retrospective ni nyan baik Namar ka kod agwa ka rai ka ong ai ka state government ka pay. Tu boleh kini ka government kam ship tai. Agar ko betai all parties, all stakeholders, all NGOs kusuto. Namar ka suto e kini rayon san force na biswa kamot ka jongki kala ngai langai. Kawan ketuga taklok. Kala he palat kala kamot jongki sudah. Tisai jongki kinyo. Kan perhat ya kata habis. Kata kalong very harmful. Dan kata kedau lah super jam di ngai support ni kan di kampung kan namuan ang dia banong bansim kapuyay ngam tei ya kata ngawan kan sem ide ino ya sep jari but ngawan dak kata kan sem ban ya dong lan but ngam kwaru ban interview kun deh lai kawan te welcome ai bo kene ka interview kan ai sem ki pat ki para do prestam ham ki senior citizen kumangi wajah syok dia wajah syupai nang tu kat bala panpon ublai wan sini jaga buku ini support si kenta arta syadon ki gede orang ba kelebihan wajah dia ni ublai kini yang api ni ki parti revolum juga ki ba bon dengan pe ya kajai berleu wat pe itu bersyuki jompe rasai ki sel ki long dia jompe kinsa kedokti ba piala kunne di safar gitu kan no senam dia long minister itu ikut besar ki Rangbah Greek dan what will happen to them ra kene insya-Allah ni itu come and bring us part what yang saya pej yang kata belum prospectively pandai tai harus pemerintah itu bisa Thngan ban John pej ya kasih janji kasih war kasih penar war baik kasih bayar population ini kalau sitam nado census 1981 ngadon ke record statistic Jingshah reservation lebih katum ke population ke jai mere katum ke numbers lebih sangta all India paten ke digumta kan rengi tolerate
What lagi I put rain dalawan sakane boleh mentah roster system kalau long musuhnya. Bat pentinyan. Kuma pentinyan ya kerja hau khulung bupalak tha. Nyon dak board kuma dak authority juga government which is very wrong.